Jedno od najčešćih pitanja koji mi drugi postavljaju je: dobro, kako ti se da raditi sve to što radiš? Odakle ti volje i motivacije? U čudu me gledaju kao da je to neka super moć biti dosljedan sam sebi i raditi na svojim ciljevima svaki dan. Ali nema tu nikakve čarolije. Zapravo je vrlo jednostavno. I ako vas zanima kako biti motiviran i onda kada vam se ne da, ostanite sa mnom i saznajte u nastavku. Nikša ovdje sa portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sada ću vam reći zašto većina ljudi nije motivirana. Kao prvo, da bi bili motivirani, to što radite vas treba zanimati i treba biti smisleno. Ali ako većinu vremena radite nešto što vam je netko drugi rekao da trebate raditi ili radite nešto samo kako bi ispunili očekivanja drugih, nije ni čudno da niste motivirani. Jer onda morate potrošiti mnoštvo svoje energije i volje samo da bi se natjerali krenuti raditi to što vas uopće ne zanima. Kao drugo, motivacija je ograničena i ovisi o vašem raspoloženju, danu, vremenu, koliko ste toga dana spavali, što ste jeli, što ste pili, jeste pod stresom, jeste sretni, tužni, bijesni, ljuti itd. itd. Tako da nije čudno da većina ljudi odgađa raditi one stvari koje su teške i zahtjevne i da na kraju dana shvate da zapravo više nemaju ni snage, ni volje, ni energije da ih obave. I to ne zato što su lijeni i oni to ne žele, nego zato što su potrošili svoju motivaciju na druge stvari tokom dana. I sad kad to znate, možete početi promatrati svoju motivaciju kao bateriju koja se počne trošiti svakog jutra čim otvorite oči. Jer svaka vaša odluka i aktivnost troši dio te vaše motivacije. A pošto ona uvijek ograničena i nikad je nemate dovoljno koliko želite, možemo postaviti pitanje si zapravo, možemo li koristiti nešto drugo umjesto motivacije da bi svaki dan dosljedno radili na svojim ciljevima. A to nešto drugo je rutina. Jer kad napravite dobru rutinu, vi više ne trebate motivaciju. I znam da će sad mnogi na to odmah skoči i reći: ajme, rutina, disciplina, red, to zarobljuje i ograničava čovjeka. Ali to je točno samo kada vam netko drugi nametne svoju rutinu. Ali ako vi napravite vlastitu rutinu, ona će vas zapravo osloboditi. Oslobodit će vas svih sumnji i briga koje imate zbog izbjegavanja, odgađanja i neodlučnosti. Oslobodit će vaše vrijeme, tako da ga imate više da radite na svim onim stvarima za koje kažete da nikad nemate vremena. I možda treće i najbitnije, oslobodit će vas lutanja. Jer će vašem životu dati jednu stabilnost, stalnost i smisao. Jer kad se vi probudite svakog jutra i znate točno što trebate napraviti, vi više nećete trošiti svoju energiju i vrijeme da bi se natjerali ustati iz kreveta i da bi se nagovorili krenuti nešto raditi. Već ćete raditi na onim stvarima koje već znate da trebate raditi. I to ne zato što vi to morate, već zato što ste razmislili o tome i odlučili da su to stvari koje su dobre za vas i koje će vas dovesti bliže vašim ciljevima. I sad bi ovdje završio video da smo mi racionalna bića koja kad jednom donesemo odluku počnemo isprovoditi u djelo. Ali pošto nismo racionalna bića, već smo itekako ovisni o svojim emocijama koje utječu na nas i više nego što bi mnogi željeli priznati, nikad ništa nije tako lako kako se čini na prvu. Ali ono što razlikuje ljude koji su nešto napravili u životu od onih koji nisu napravili ništa je to da su ovi prvi bili dosljedni i radili su na svojim ciljevima i kad im se nije dalo i kad nisu bili raspoloženi i kad nisu bili motivirani. Jer vaše ciljeve nije briga jer se vama da ili ne da. Ako ih želite ispuniti, trebate raditi na njima svaki dan i trebate imati plan. Jer cilj bez plana je puka želja, rekao je Mali princ iz istoimenog romana. Stoga napravite plan, napravite rutinu i uvedite red u svoj život. A to možete učiniti tako da počnete od najbanalnijih stvari. Tako da pospremite krevet svako jutro kad se probudite. Da nakon svakog obroka operete posuđe i pribor za jelo. Da svaku večer pođete spavati u otprilike isto vrijeme. I vidjet ćete kako se taj red širi i na druge sfere vašeg života i kako postajete sve uređeniji i samim time produktivniji. Zato ne čekajte da netko drugi vas uvede u svoju rutinu i zarobi vas, već napravite svoju. I onda će vas drugi u čudu pitati: dobro, pa kako ti to uspijevaš, kako si uvijek motiviran, na primjer, raditi trening svaku večer? A vi možete dati moj najdraži odgovor na to pitanje. A to je: prijatelju, ne da mi se. Ja bi isto najradije kao ti naručio pizzu, sjeo na kauč i gledao Netflix.
Ali to nije bitno jer se meni to da ili ne da, jer to je dio moje rutine i ja se uopće više ne mislim o tome da li ja to trebam ili ne trebam napraviti. I jednom kada i vi tako počnete razmišljati i kada vaše odluke više ne budu samo opcije koje sebi dajete, već prioriteti i obećanja koje uvijek ispunjate, počet ćete ostvarivati stvari koje ste do jučer smatrali nemogućima. Toliko od mene u ovom videu. Ako vam je bio koristan, pritisnite like, podijelite ga s vašim prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Do nekog sljedećega puta čuvajte sebe i druge. Vidimo se.